na riu umuthi ari muthenya wa kuria irio cia kiroho na bado no muthenya wa podcast. Yes. Ndina kiuria kia muthenya wa umuthi tucoke tuthie imwe kwa imwe turia irio cia kiroho na Pastor Beth. Na tutegute mahinda kiuria gitu kia muthenya wa thank you. Kiuria gitu kia muthenya wa umuthi ni giki. Ndirenda o mundu anjire atiriri kaundu kamwe uri watarwo gaguteithitie nginya muthenya wa umuthi. Me teacher. Kaundu kamwe tu mutiroge mutikwenda maundu maingi. Kaundu kamwe tu uri watarwo gaguteithitie nginya muthenya wa umuthi. Yes. Nyabie. Ni twaje haha nawe to ladies first. Akawena Ladies wame neutralize the studio. Yes. Yeah. Be a gentleman. Leo tunakujua. Ladies, you should prefer me. Tomorrow is your day. No, thank you. No, ladies first. No getogia no tukuhura. Na Pastor Beth ajikarire. Ne 3 verses 1. I tell you. So ria toga niguo tuguthie na riu tukuhoya mugeni witu mwena uyu utuhe anja yaku riu ri kimwe ndatarirwo muthenya umwe ni ndahurirwo thimu na kuoneta kwamenyekete kaundu fulani ngihurwo thimu ngirwo atiriri basi kengwire ni uragirire kameme na heiti indo cigaguconorithia na ti ungi no we ha muthoni akijira guthaira kuma riu nginya tumikawa-ini tu ndukanakinye kindu mwaka na kindu nie ngoragwo ndi sawa na ni ndaiguire nginya andu maigaga atiri thiku ici ni ndagire na karathi undu ucio ni wandeithirie muno tondu wagũithagia kirathi giakwa na ndiamenyaga no ahuri anjirire tari kuhura no ni undu wandeithirie muno up to date ona gikanene hangire ha utarani ucio ni wandeithie tondu ndiona wa kunjira ni kunjitigira ni undu wa maguta. Yes, ndiona wa kunduithia ukigonyoka ndiona wa kunjira chorwa ya ngothi wena kaundu kangi ungitwira hihi kakugonyoka. That is true. I love that. Yeah, that is very very true na ni kaundu we no agaru kau ni kaundu ga guteithirie reke ndimuteithie kamera-ini tukonania mchungaji yes anaambiwa aonekane hivyo. Huyo mgeni wetu mchungaji wetu. Oh yes. Tunayempenda. Oh yes. Thank you so much. Haya, on to the next. Modo wako faga. Nini ndiregarurira. Haya, modo wako faga kamera. Me double tap. Okay, kiria. Idore. Gwenda kuona ati kuma na mbere. Double tap ithuke ningiri. Ngithuka. Haya. Nini wanyu hetia nionete ndugamite aya no ni ndikorona nyamu cia live guthiaga uguo ko mwathi kuria kwendia thimu haya ndikonete mwana arandehire t-shirt ya kagui yandikitwo Egypt no ha ni kagui no ni turi ariri no turi atwa turia twangoni turia tubosh Juria Curia, you give me numbers here. Show me love. tap you guys. Hey, dakena ne kuyono guo. Haya, Curia kirathi atia. I am excited. Wow. Curia guest. Yes. Curia kirathi atiriri anti wa kagui. Anti waka t-shirt nice kaundu uri watarwo nginya muthenya wa umuthi huthire tutatu ni gaguteithĩtie tana twiri
wa mbere ni nderirwo. Oh, thank you for the love. Ngimucokeria. Thank you. Me, I think ningezaliwa nikiwa Mjaluo. Kitu inanifurahisha sana. It's the little things in life. I know. Yeah. I'm excited and thank you. Nderirwo atiriri na ningumuthomera haha tondu hakiri ciakwa ciahura guka kirumba na huruki uhoro. Humility is the solid foundation of all virtues. Yes. Kwinyihia ati hindi ciothe ndirahoya muthenya tahoete Ngai akuhe gya kunena gya kunyua wambe winyihie kwinyihia ku ni kunjira Ngai ona riu ndi mahoya-ini baba he kwinyihia na wakeri ndukanagate favor. Yes. Ingigwitikira na Ngai agikuhe favor ndikanagate nayo nderirwo ni manyari ndiracoka ndirerwo imitation is limitation. Yes. Ndirero ni ngoni ndukana kofia ndu muthoni tondu ndukahota guthie na mbere we korea wikaga wiki oguo koguo humility hakiri cia kuihuraga humility ona ndega kombe humility nwe mundu nega amani nega account balance yakwa humility hoi edru mukata githuku kwinyihia unikuo number 1 andu kana gate favor ya Ngai. Hallelujah. Horera imugani ucio rohe. Thank you. Mugani that's nice. Ndakena ni kuyona murango. Niguo ruraria kamera haha. Ni waigania. Ndindaigania rĩu gwĩka atĩa tondu ndahota guthithie finish. Oguo weka. Double tap ukahora. Haya. Ana kapu hata kwa screen kabisa. Ndingihura nendo na ndeho. Ugetikire. We hutie iniuru hau maita meri hau. Yani riria. Na wakiuna. Yacomoka. Kukari. Irenda njikare screen-ini. Haya, tuthi kuri u. Ina ndari kikwaria. Turathi kwe fundi. Fundi ni gukuri kumomokire kameme kayo kabui. Yaune kame ndukamihutie. Kana unyitirire ta kiria. Ndukamihutie ari uguo. Double tap. Double tap. Oh, haya. Tukon. Twikuriwe. Haya. Twikuriwe Stacy. Twi mugeni uyu wi mwena uyu ona ni ukwendete muno kwa gucokia kiuria kiu. Ni undu umwe thank you very much ni undu wa kanya gaka muahe nigetha ngorogeraniria na muthikiri bakameme kayo kamu kuri mitambo-ini ni nditanyaga wa Njoroge agikohe undu umwe ndatarirwo utumite muturire wakwa ugacire ni mundu wa njirire honoke. Wow. Undu ucio ni anati umwe andu manjirite muno honoke na ndagikera ndetikirire Jesu ta mukuri amuhonokia wa ngoro yakwa reke njuge maundu ni njenjetie na ngwiciona inyuĩ no mutuike aira no ucio wakwirire ni andu aingi kuma andu othe me haha twambitie na BBT tugathie Pastor Beth tugathie sisi njiraga macokerera Ngai muthoni makota ngicokerera Ngai gathemba Pastor Beth na andu angi aingi nginya ndikuri uguo nginyua gikombe ni nderagwa ni arefia ngihonoke Mwena hau no ni marona ndurathi wega. Arefi no ni marona ni anga ndi muru muno makanjira mundu mandu nduhonoke man. Ne njuge na mundu othe wa ndarire okorwo ni wi hau wa ndarire ukinjira mwana kihonoka. Kai. Ili nisaidia sana. Asante. No muthi unigenagira uhonokio. Na ngitiga maundu maingi na nyonete Ngai agika wira mwega thiini wa ngoro yakwa. Na uria ngwenda kuga ni ati ona inyui we urathikiria utari muhonoku honoka. Amen. Thank you. Amen. Wow. Tugithie kwi host Dena wa Wairimu araiga ati tuhinge comments. Niki? Kaciagira. Ni jana nasikia. Mwena waku Stacy. Stacy uraigura ritho kupaya iguraga kanua riu muthi. We make a perfect couple. Ya maitho na magego. Magego ENT. Ndagitari ni umwe. Ne athoka. Okay. Kuneka. Sawa. Stacy. Haya. Nie kaundu karia ndatarirwo. Kandeithĩtie nginya muthenya wa umuthi nderirwo atiriri what's the worst that can happen ni kiu ai ati ni kiu kinene kingihanika gitari kiahanika uguo niguo ndatarirwo na kaundu kau ni kandeithĩtie nginya muthenya wa umuthi. Yes.
Amnipigie makofi. Oh, sorry. Mogeko huwa niki. Nana ria comedian aragia andu makamurora u. Mpaka wewe pasi. Sorry, ndio hiyo. Sawa. Sorry. The worst enough. Na sawa. Rosiana ria bado tu na podcast. Na ni ndikamurira ruhi. Yeah, sorry, I apologize. Mwenye nyabie mwana. Ndio nginya mafazo barandika tujaelewa. Lakini ni sawa tu ahubiri mhubiri ahubiri. Ni sa leo no amenya ni kiria. Pastor Beth tu hekiugo kia muthenya wa ũmũthĩ tũtigana ũhoro ũcio. Wow. How are you? Niko poa. Karibu sana. Tugateri ni ungioka mwena uria. Thank you. Amen. Tia maguta. Yeah. Uri no nyue. Ai ndariganirwo kauga ate ya maguta uri no nyue. Ikuriganirwo hau. Aya. Tugateri nario. Twetereire pasi oke atuhe kiugo kia muthenya wa ũmũthĩ. Hau niho Bishop Kenge ikeragira. Bishop Ben. Oi muthikabu ma. Hau niho muthikabu ikeragira. Maguta macio. Riu nawe maguta macio makumbure. Tareke hunje niguo maguta macio ngoro ndi namo. Amen. 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 Kaundu kau kangi na ndagika imwe. My late Bishop Megwanjiria atiriri ndikanarihio tungata. Wow. Na ndikanende kumenya kiria gigwikika ndarike gutungata. Ndithiagire Ngai ni orindihaga. Amen. And so far hivyo ndio imekuwa. Amen. Thank you. Amen. Now